Ko tatapau te katoa o tētahi whare whakarite pauaka I here taunga I te ahi. He mea whita ke te ahi nei I ngā pō, I reira ngā kaipatuahi o te matau a Māui e whakaheke tō tāna ki te whakaweto. Ko te mea waimari eke, kāore tētahi kotahi I mate. Engari hei tā te hunga I kite a kanohi nei ia hine mahuika, e mahi ana I tāna mahi, he momo anō tēnei nōna. He pungarehu te mutunga mai mo te whare hawk packaging ki here taunga. We had 20 fire appliances here, about 80 firefighters, and they were working continually at, as hard as they could for probably about 5 or 6 hours. I ngā pō katimata te ahi, nā ngā pepa oroto o waho hoki te wheketere, he wawe te tahuna. Me te mea hoki koe nei te tuatoru o ngā ahi I roto I te kotahi tau. Just at home and then just seeing some flames coming up in there from quite a long way, because I live down Kina. He pērā rawa te kaha me te wera o te ahi, I tae te kite I tōna mura, te kaukiromita mai te takiwa nei o Mahora. Sparks were like at least a couple of 100 metres up in the air, yeah, and the smoke was really intense. Yeah. O horere ana wehi ana te hunga kāinga I te tirohanga atu, I whakawātea hea ngā kainoho pātata ki te ahi, engari ki hai tētahi I aitua. I was like, ooh, that's looks pretty dangerous over there, and hopefully everyone's all right and no one's in there. He hanga pauaka mō ngā āporo te mahi nui ki te wheketere nei, ko te raru he rua wiki noa mai te wā kohi I ngā āporo o te matau a Māui, kua wera katoa ngā pauaka. They got into those stacks quite quickly. Those stacks are sort of about 12 metres high, and we had stacks of 30 metres by 100 metres alight initially. I tēnei wā kei te rangahau tonu te take I te mata I te ahi, ko te waimari e pēr ki hai I kaha ke atu tōna ngau. Irina Smith, Te Karere.